Bismillahirrahmanirrahim. Asal usul ucapan sami'allahu liman hamidah pada i'tidal. Perkataan sami'allahu liman hamidah pada i'tidal berawal ketika Abu Bakar As-Siddiq masbuk salat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Lalu beliau memuji Allah dan solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian itu didengar oleh Allah dan sami'allahu liman hamidah menjadi bacaan bangkit dari rukuk semenjak itu. Referensi lihat Syekh Sulaiman bin Umar Al-Bujairimi, Hasyiah Bujairimi alal Khatib. Wassababu fi sami'allahu liman hamidah anna siddiqa radhiyallahu anhu ma fatathu salatun khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qattun. Faja'a yawman waqta salatil asri وظن أنها فاتته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتم بذلك وهرول ودخل المسجد ووجده صلى الله عليه وسلم مكبرا في الركوع فقال الحمد لله وكبر خلفه صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فقال يا محمد سمع الله لمن حمده وقل سمع الله لمن حمده وفي رواية اجعلوها في صلاتكم وقالها عند الرفع من الركوع وكان قبل ذلك يرفع بالتكبير ويرفع به وصارت سنة من ذلك الوقت ببركة الصديق رضي الله عنه. Dan sebab pada perkataan sami'allahu liman hamidah adalah sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah ketinggalan solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ketika hendak solat asar, beliau terlambat dan menyangka tidak sempat solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat menginginkan agar bisa solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berlari dan memasuki masjid. Rupanya beliau mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca takbir dalam rukuk. Maka beliau memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah dan bertakbir saat mengikuti solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang rukuk dan mengatakan, "Wahai Muhammad, Allah telah mendengar orang yang memujinya, maka bacalah sami'allahu liman hamidah." Dalam riwayat lain disebutkan, jadikanlah kalimat itu sebagai bacaan solat kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk. Padahal sebelum itu beliau turun dan bangkit dari rukuk dengan mengucap Allahu Akbar. Maka itu menjadi sunnah dari semenjak itu dengan berkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.